Ki kubor hati paman nakasngi skobha subscribe ya udon bok official production. Kertong manlang hapo ka Shatri jangka Regional Democratic Alliance hapdeng ka UDP bat ka HSPDP uba Robert Chun Kaljarin ulakno ba UMP ke Kongres Nasional Parliamentary Constituency uba Vincent H. Pala uday uba yang persya ya ka Cingdawa ya ka inline permit hapo ka jela Meghalaya uba Robert Chun Kaljarin uba day ukertong jongkitegi artli kiseng ulang bakadaw bakacela tamyo yak ILP kala bandai nakadaw ba UMP nakane kecela upersya yaka pilayo I ya uba Vincent H. Pala uba cukran kha persya yaka cingtrekam yaka ILP hapo kecela ulapha yaka kubor sikipat ba kakasi cantia bat kecela ba lada kikwa banyo yaka ILP kidai banciet ya kurtong ubakwa sispa persen bat utai ukurtong ulaong ba ulah pentikna ba unsalat napang banyasa yakimat jong kacait benriu lada unsacit kum UMP ka United Democratic Party bat ka Hill State People Democratic Party kilaya trelang haka Shatri ka ATA hakaba kala say ya uba Robert Chun kum ukurtong manlang hakane ka election MP banyakun haka syap jong ka UDP kata kabom kum balai trelang nadu usnam arajar kanyo bat kalayo ru ban penlong ya ka cingelang ban itu ya ukertong hakmat kinong lam jong kineki artli ki parti ha office ke UDP menta kesngi bat habakran ha kane ke cingelang uba Robert Chun uba dai unong lam seng bahalang barem bat unong yang sajan ulanyo bonteli kimat jong kacait benriu bankit sya parlimen lada ki ba ki ai bor u kum UMP kimat ki kentup ban kentil ya kibaduk ya kinong rap na lor ke inline permit tien kasi bat uput usam bat ke Bangladesh ulabu uru ban yasai ban kampencana ya ke sik cedil ban aibor ke batikna ya ke district council ban yasai bat penyat pisah na ke serkar pedang syakibor jong kesnong ulabu uru ya ke thong ba onamailat ban wanra ya ke an persyaniam ne ya ke cingtemu ban penlong ke wei keri kawai kaniam kawai ketien ulang ru ba onya saj ban itu no ya kaniam kasih tenrai senrai kibadon hakane kecela kum no ngelam barim jong kaseng balang uba Robert Chun ulakan tu ya kiseng balang ki bayaki kha ya kimat kacait benriu ba kin an cingkersyan yu ban yo ban ya saj hapo parlimen lada ki pai ba kicet yu ban pha syakate kecaka kum UMP jong kaselong parliamentary constituency Bila pensong nong rim nanga lesi kumunong elam jong kiseng balang bangan sim ya kene kalengkor ke pemerintah kinong elam sembalang barobor ngidai kinong kentok ki jong pi ngidai kinong ben ki jong pi ngidai ru kinong peni bat kinong trilang bat pi kajingjip jong pi lesi dau breu na kiseng balang banwan syakane kabenta banmi khmat na benta jong phi sakane election kapan pausai ba phi sotanat ba phi ba phi jet kita kibreu ki ba ay kata ka constructive opinion na kawai ka por sa kawai ka por lada kiseng balang ki jongi na kaw buram ngimdon rangkat ba phi menta ba nopat nginlek nam ni sakman lesi phi pensong nong rim nga lesi kumuwai na kisakri barit jong ka balang benyakit ya ba ya kena galengkor dan niru ke penpau ya komitmen ke jongpi babi kwa beniat nang ni syakman hak lenti bau boleh try kendrat nong bo nong tau bagi nong syakri jong ke balang kena don bentah hak imlang ke salang kena don bentah hak senses kadar ban pen kut ban pen pha ban pen janai ya ka